বিপিএম হ'বলৈ গৈ আছে আগ্ৰামা বিহীন মানে বৰ চিগনেচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে ইয়াৰ ফলটোত পাবলৈ গৈ আছে खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैहाय रनजित बसुमतारिया लाजिया बांजियानो गावनि गंथं हंलालाखौ बहा दोनदोंथाय जेननायाथ' रोखा जानानै दङ 16आवबो जेनगोन बियो बावखुंग्रियावबो जेनगोन अब्लाना बहा थाहैगोन बियो बेंटलावथ' थानो हानाय नंलाना बिथ' लाजिनानै गन्थं मोखाङा गन्थङा जों बर'फोरनियाथ' हंला हंलि खान्दा खान्थि जोंहाथ' लाजिबो रोंखाया हिसाबै जोंहाथ' गावबा गाव न'आवनो थागोन नाथायबा रनजित बसुमतारिया गन्थङा नारें सुना गोलावथार आरो बिथाङाबोथ' सम सम खन्थाइ लिरनो थाखाय मोजां जायगा नांगोन बिनो मेथाइ लिरनो थाखाय बा खन्थाइ लिरनो मोजां जायगा नांगोन जिहेतु खाथियावनो भुटाना दङ बावहायनो थांना थाहैथों साननैसो थांना थाहैनांगोन बायदि नुहुरदों आङो बिथाङा जेसेबांखि बुङा मानो दाख्रायनानै बुङा मानो दंफां मुराखौ जौखुलाबाया मानो अन्थाइफोरखौ जौख्रुबलाबाया मानो नोंथाङा जेननो थांगासिनोबो दङ बे 100% नोंथाङा आखाइ रिजि रिजिजों बा गन्थंनि दारिया फोरलाब खारलायनाय नङा होमबा बे खन्थाइखौ आरो मोजां लिरबावनो नाजाबावदो आं बेखौनो बुंगोन रनजित बसुमतारि जिखियानो जाया मानो रनजित बसुमतारिया मोननै बियाबावबो जेननांगौ आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारि बिबो जेननांगौ प्रमद बर'आबो जायखिजाया बिथाङाथ' सालायदोंमोन नालाय 5 बोसोर नङा होनबा बियावबो जेननांगौ बे मोननैबो बियाबाव जेननांगौ बिथांमोना खारन बाद बाकी UPPL निखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया NDB निफ्राय जायफोर UPPL आव टिकेट लाना गेलेनाय बिथांमोना 100% जेनजोबगोन आं बेखौ दिनैहाय एसेब्लाबो आन्दाज मोनहांदों आरोखि थ' बयनिख्रुइबो देरसिन जेनसिननांगौआ सोर फेरेंगा बावखुंग्रियाव मोजां दै लोंनानै फैबाय गुबुंले दैखौ लोंबाय बे ओमफ्राय आरो नै बिजनियाव खबर लानो मोनाखै बावहायबोथ' 100% का बियो जेनगोना बा खुनु साननांगौ जेबो गैखाया जेनखाबाय जेननांगौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो बर' हारिनि गेजेराव EM खालामनानै दोनोब्ला आरो जोबथा खहा गिदिर जाबावगोन जायनि जाहोनाव बियो एबेक्सन नायगिरनानै लानि रनजित बसुमतारिनि बाथ्राखौ प्रथमे আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে মই সকলো BTCৰ সকলো পাৰ্টিৰে নট অনলি আৱাৰ পাৰ্টি মই কেণ্ডিডেট সকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভকামনা কৰিছোঁ সকলোৱে মানে শান্তি আৰু সমন্বয়ৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হওক আৰু এই শান্তি আৰু সমন্বয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰকৃত ডেমক্ৰেচিটো আজি আমি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শান্তিৰে সকলোৱে দলে বলে আহি পেলাই আপুনি চাওক কোকৰাঝাৰ নিচিনা এটা জিলাত য'ত অশান্তিৰে জৰ্জৰিত এটা অঞ্চল আছে 82% জনসাধাৰণে ভোট দিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো প্ৰায় প্ৰমাণ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলো 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে শান্তিৰ দূত সমন্বয়ৰ দূত হিচাপে গণ্য কৰিছে একচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰে ফল আজি গণতান্ত্ৰিকভাৱে গণতন্ত্ৰ এখন অঞ্চলত বা দেশত আমি ইয়াৰ ফলটোত পাবলৈ গৈ আছোঁ বাউকুংগ্ৰী সমষ্টি হিচাপে যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ 30 to 35% ভোট আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰ কাৰণে আমি যে ইয়াত জয়যুক্ত হ'ম এইটো 100% পাম UPPL হিচাপে আমি 24ৰ পৰা 27টা পাই আছোঁ বাকী আমাৰ 50 to 7টা মান আছে 30টা পাৰ হ'ব পাৰে সেইটো আচৰিত আগ্ৰামা বিহীন বিপিএম হ'বলৈ গৈ আছে আগ্ৰামা বিহীন মানে বৰ চিগনেচাৰ হ'বলৈ গৈ আছে